Menteri Kampari Jukri Iran, Abbas Arakchi, Lechepo Islamabad Jukri Pakistan, Menta Kamiet, Nakabenta Kijimir Jumut, but Putpat was Lechepo Muscat, Oman, Marchapokri Russia. Kaniga Jilichingo along Hapedeng Jinkren, Kabla Sakut, Hapengri US, but Gri Iran. Hagabaki Jinkli Gidang Sateng, Haduki Sniki Menta, Hatukri Iran, kan Minjurne Manishimenta. Haka jingkran kiba kampanya, haka wat kaba salong po Islamabad Jokri Pakistan. Menteri kami dari Jokri US, Pete Hegseth, ong bakari Iran, kadang dunia ka jingkang kaba plie, nak benta ka jongka, penyete, baru bad inoi kitir nuklear, haki rukom kiba dunia ka jingmut, bad kibalapan pijisha. Presiden Jokri Amerika, Donald Trump, ong bola plie ka jingkang, pan priang sobha ikin nongelam Jukri Israel bakal Lebanon akapor ka ban sawan hadin bula depan permena pan penjalan biang salai teyo ya ka jingsngi katama hapren kri Israel bakal Lebanon kapla deban kunno aka sngiu play ka link ling sun ka balai Jukri US kala poi chapo Middle East ka USS George H.W. Bush la yaso ka USS Gerald R. Ford ka USS Abraham Lincoln haka jipun kre ka bakraw ya ka boarding jok shipay duriaw ka US Central Command kala permi ya ka jipun pena ka baong baka jingkang persya iki charge ki barung lanimi siki ka charge jukri Iran kadang ipiteng kat hadu mentah haka baki shipay US kala penkala nanti iki live south ki charge nado glass ta pahara haka duriaw saudong jok Strait of Hormuz haka khalai trik jopna April Menteri Kampanye Jukri US, Pete Hegseth, Kamashwa, lo ong baru ki charge kiba don ke jingede pekri Iran. Lani kiba leche pokri Iran. Bad kiba wana pokri Iran. Lapan paiklano ya kite ki charge. Foreign Minister Jukri Russia, Lavrov, lo ai ke jingero Jukri Pakistan. Bakan pelong biang ya ke jingkran kaba arah po Islamabad. Na kamta kri US pekri Iran. Bagi lapan perkuno yakni katama hapdeng joki dongin se shampat haki webagi kubor ki bansawan rishwon